которая тоже участвовала в этом фестивале. Это знаменитая татарская мелодия «Тала-Тала». Почему горит мое сердце? Su işlerken birleşten Oyaladım biter elisiyle kurup sileşten Oyaladım biter elisiyle kurup sileşten Dalla 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 iken feleke Nige dalla nige yana Nige benim yüreğe Nige dalla nige yana Nige benim yüreğe Конкурсов солистка джаз-оркестра «Визит» Ландыш Саубанова.